Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan Python tutorial. Ovaj puta nećemo raditi ništa novo, nego ćemo napraviti jedan zadatak. Jedna prijateljica me pitala da joj pomognem, pa eto probat ćemo ja objasniti. Nadam se da ćeš shvatiti i za sve ostale mi ćemo ponoviti staro gradivo i nešto malo novo naučiti. Trebamo napraviti program koji će omogućiti unos 10 cijelih brojeva, ti brojevi su između 0 i 100, te zatim ispisati najmanji i najveći broj. Za ovaj program ćemo koristiti liste, mogli bi napraviti 10 varijabli, ali nećemo tako. Napravit ćemo listu, s njom možemo pohraniti svih tih 10 brojeva u tu jednu kao veću varijablu, ne znam sad kako bi objasnio, ali uglavnom napišemo, ovako se tvore te liste. Napišemo ime liste, brojevi, to može biti bilo koje ime, ne mora to pisati brojevi, može pisati lista, bilo kako znači, ali evo moći se sad brojevi. I stavimo jednako i otvorimo ove uglate zagrade. I napravili smo sada listu. I sad prvo ćemo napraviti for loop koji će nam omogućiti da unosimo 10 brojeva. Znači, da se podsjetimo kako se for loop tvori, for napišemo i onda napišemo bilo koju varijablu, ne mora, možemo je nazvati x, y, bilo kako, ali evo ja ću nazvati brojac. I sada napišemo in range i zagradu otvorimo i sada prvo što trebamo napraviti, vidimo ovdje, prvi broj nam označava odakle će početi taj brojač. Znači, brojač će nam u početku biti 0 i svaki puta kad on prođe tu petlju povećat će se za 1, osim ako ne dodamo ovaj ovdje step broj, ali to ne moramo dodavati. Automatski je stavljen da se povećava taj brojač za 1 i stavit ćemo od 0 do 10. I sad stavimo dvotočku i stisnemo enter. I sad prvo ćemo napraviti jednu varijablu, uneseni broj, opet ponavljam, ne mora to biti uneseni broj, možete je nazvati x ili y, ali ja ću je nazvati uneseni broj. Jednako, i sad vidimo, pošto nam trebaju cijeli brojevi, ovdje ćemo napisati int. Int vam označava integer i to su vam cijeli brojevi, znači bez ikakvih decimalnih točaka ili tako nešto. Onda otvorimo zagradu i pišemo input, opet otvorimo zagradu i sad napišemo neki tekst ako hoćemo. Neki tekst uglavnom možemo napisati unesite cijeli broj od 1 do 99. Dvotočka, zatvorimo apostrofe i dva put zatvorimo zagradu. Evo sad smo napravili, za sada imamo for loop koji će nam 10 puta tražiti ovaj broj. A sada ovako možemo. Sad to trebamo sve spremiti u ovu listu, a to ćemo napraviti jednostavno. Samo ćemo napisati brojevi, .append i onda u zagradu stavimo šta hoćemo. Ovaj append to znači da dodamo na listu ovu, znači dodajemo informacije u ovu listu. Append i ovdje sada možemo napisati, možemo mi ovdje neki broj staviti 22, ali onda ne bi imali neke koristi od ovog programa, zato jer bi samo ova petlja dodala 10 puta ovaj broj 22. Mi ćemo ovdje sada unijeti ono što nam treba, a to je uneseni broj. I za sada evo vidimo za sad smo napravili petlju koja će nam dodavati brojeve u ovu listu brojevi. Sada što trebamo napraviti varijablu koja će držati najveći i najmanji broj. Znači stavit ćemo da je najmanji jednako 100. To ćemo, objasnit ću sad, malo kasnije ću objasniti zašto 100. A najveći jednako 0. Sada napravit ćemo još jednu petlju, ja ću se poslužiti kopiranjem, zato sam lijen. I tu ćemo petlju ovdje staviti. I sada trebamo da provjerimo, ovako ćemo naći koji je najveći i najmanji broj. Napravit ćemo if statement
Za najmanji broj prvo ćemo napraviti. Napravit ćemo brojevi, otvorimo uglate zagrade i stavimo brojac, zatvorimo uglatu zagradu, manje od najmanji. I ako je to točno, onda će najmanji postati trenutačni broj koji smo provjeravali. Evo sad da vam još jednom objasnim. Znači napravili smo opet ovu for petlju, ona nam služi samo da 10 puta ponovi jedno te isto ovdje što imamo. I vidite, naš brojač je prvi puta kad ova petlja prolazi 0 i sad on provjerava. Ako je ovaj brojevi brojač, znači zamislite da ovdje piše 0 sada umjesto brojača, to je ista stvar. Znači ako je prvi broj koji smo unijeli, vidite ovaj ovdje smo unijeli broj i on ga je spremio pod indeksom 0 ovdje. I sada ako je taj prvi broj manji od najmanjeg broja, ali vidimo najmanji broj smo stavili 100 zato jer da možemo tako provjeravati. Znači uvijek će biti manji broj od 100 zato jer možemo unijeti samo od 1 do 99. Tako da ne može biti veći od ovog broja. Ovo će nam znači jednom biti sigurno točno. Ako je znači taj broj manji od ovog broja što smo spremili u listu brojevi, onda će to postati novi najmanji broj. Vidimo, tu smo stavili najmanji jednako brojevi brojač. Znači taj broj koji smo trenutno sad provjerili. Samo da vratimo ovo na brojač. I sad ako hoćemo naći veći broj, sad istu stvar napravimo, samo moramo izmijeniti ovaj operator. Nećemo tražiti manje od, nego veće od. Samo prepišemo brojevi. Brojac. Sada stavimo veće od najveći. Vidimo opet, najveći broj je trenutačno, stavili smo ga 0 na početku. I on će jednom sigurno biti veći od 0. I samo napravimo sada najveći jednako brojevi, otvorimo uglate zagrade, brojač. I sada imamo šta smo napravili. Sad imamo te brojeve, sad ih samo još trebamo isprintati. I znači napravit ćemo print. Prvo ćemo isprintati najmanji pa najveći. Znači prvo stavimo najmanji. I stavit ćemo ovdje zarez, end. I ovaj, ne bi morali staviti ovaj end, ali bi nam onda u dva reda ispisalo, a ljepše je kad nam u jednom redu ispiše. Znači kad stavimo end, kažemo Pythonu da nam ne ide u novi red, nego da nam nastavi u tom redu, samo da nam nadoda ovo. Stavit ćemo znači zarez, jedan razmak, zatvoriti apostrofe i print najveći. I sad idemo probati da imamo jel to radi, samo da spremim. Evo ga vidimo, sad traži nas unesite cijeli broj od 1 do 99. Unijet ćemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I evo ga vidimo, ispisalo nam je 1, najmanji broj i onda nam je stavilo ovaj zarez i razmak. Vidite, to smo ovdje stavili. I ispisalo nam je drugi broj 10. Sad samo sjetio, vidim sada nisam napravio, korisnik bi mogao napisati veći broj od 100 i mogao bi napisati manji broj od 0. Moramo napraviti još jedan if statement ovdje. Znači provjeravamo ako je uneseni broj veći od 0, end, ovaj vam end znači kao i, znači ako je uneseni broj veći od 0 i ako je uneseni broj manji od 100. Tek onda ćemo ovdje staviti, tek onda ćemo taj broj uvrstiti u ovu listu brojevi, a ako nije, napravit ćemo else, znači else vam znači ako nije, samo malo zaboravio sam sad, ne mogu se sjetiti kako se zove ovo. Ako ova provjera, ako ovo nije točno jedan od ovog
jedan od ova dva. Dobro, ne mogu se sad sjetiti, uglavnom, ako ova provjera nije točna, onda će nam ispisati ovo ovdje. Print, morate unijeti broj od 1 do 100. Usličnik, zatvorimo zagradu, istisnemo F5 i sada probamo unijeti 2 sekund, nešto nije dobro. Aha, nije ništa, nije velika greška, samo nisam dobro napisao uneseni. Vidite, napisao sam uneseni. Ajmo opet probati. Vidimo 1, 2, 3, 4, probat ćemo 120, vidimo ne možemo ga unijeti, nije ga spremio u brojeve, probat ćemo -2, vidite opet nam kaže program morate unijeti broj od 1 do 100. Eto, to je to, nadam se da ste shvatili, ispričavam se što se nisam mogao sjetiti kako se ova provjera zvala i vidimo se drugi puta.